imyaka cyinshi namwe byari nyinshi ayizifashe ngira kwisetsa setsa yamabanga ndeka hanze n'abapire baranyota jeri barayimpengushye baneja bo kugendana yebaba nabo dusengana warayimpengushye baneja bo kugendana yebaba nabo dusengana yemwe nubwo ngukunda byet yemwe yoko manga ninde wa muhungu nyine ariko usubiye hirya kubahiriza amategeko ya leta nta kundi none si nde umukomanga arekana ntago narimeze ameze utazivuye kure ubasiga bagira guki komera baracyacoza cyari mu mahoro n'amahoro ese umwanya wanje ko wabuze nabuze ariko cyabura nganda dutse tubiri arenja kugusura cyawo hari na karo ufite cyawo urebe ko wakwica inyota wamana nanje nahoze ndi barabanye ndi kwireba muri bino birahuri cy'iwawe barabanye ariko wawe ni bawe kanada n'udutebesha ari boss ari sha mu mwanya wanje ikibazo cyaje ngo ni coronavirus ara nakuza nine birakomeye ariko utaje cyorezo reka nyifatire onye oyigira hirya nyine reka ni cyorezo cy'isi ese wagize ngo ni handi wanyu gusa mu rugo gira hirya turajya wagira akantu usoma ariko buri wese naje arafata agiye hirya ni metero bavuze metero hari n'akantu uramuntu yego da akantu ujye gusoma kanze nkarebaho reka nziye ni ukwicara muri metero ni ukwicara muri metero none si kanze ndeba akantu sha ndeba akantu mwakire abana cyane we ndakufasha kandeba akantu zana ndebe ko nanjye nakwita icyaka cy'ingwaga se mfite hano ngaha icyaka cy'ingwaga se si ko ndaharonkeye tu ndanayimva aranayimata arayiyo nawe ndiramuvandimwe kamwakireho kabyarawe akakabasi kuntu karyoshe ndamaho gakeya da ntakamuhagoye ku mugora nkamwiki ko ndajya ndiha kenshi ndajya ndiha kenshi we mwese kaniyongereza akafuno muheta aba no kuntu kabuze maze nkamumariye kose ku mugora sinamwiki ndajya ndamuha gakeya da Rigende. Shana uri mu mwanya wanje. Nafite agatama hano. Arega icyaka kingeze kure. Kugeze kure. Sindi vuye kure gwarega mvuye kure. Kamwakire mu mwanya akira no gusunika gucoca mu mwanya wanje. Mwanya wanje se. Nakundi nyine. Ako ni wowe usigaye kwingera. Rukuva kure kari kumanuka. Ariko reka nkubaze. Wagira ka kazi warakaretse usigaye urakorera mu rugo. Ashkwida. Nakuvuge buhoro utasamye. Oh shit. Taza kuntera amatemba gusa. Reka nyaboneka. Reka manze kiri cyapa. Twanye cyicorezo. Ibiganiro byo biraboneka da. Biraboneka. Ntunuke. Kanze ndebe. Gashangoje ngo hirya metero yanje. Kanze mbeneretse hano ndebe ko ino hirya uko biri kugenda. Uko biri kugenda. Ndaje. Ariko mwakawe wiwande ko kawe doreje nawe ndi gusoma. Nta kibazo kaje. Ukagira ikibazo rega. Anze ni someza nabundi ni job. Nabundi ni job. Hagara bimenyara. Ntabwo arabimenya. Kuko inzoga nize ya ibaziyengeye. Bajye bahana abantu binwe. Nanubundi ni wabo. Barazifita rega. Bafite anakareka ngasukemo. Waya aho bagiye. Keba bazi nkwereye. Bakubibagiye. Sibagiwe se. Yibagiwe ta. Yibagiwe na nubundi ndabizi. Yibagiwe. Mwanya waje se. Nabundi. Akagazo kameze. Nje nahoze nkariho bati. Nahoze nkariho. Nanje niyo mpamvu dore ndikukanywa buhoro ariko ko maze gusinda nanje. Reka mu amazi here. Ya. Uri kuyinywa ntumenye n'ibyo wayinyweye. Kashizemo. Wewe. Cha. Uri kuyinywa ntumenye ko yashize. Nese wora cyagafite mura. Aracyarimo nje. Kanzana kandi. Naje mbe tube turaganira. Kuyinywa nitonze kubareka. Kanzana kandi sha. Wowe uhituyimara. Ndino kwimara amazibyibuka. Nta n'ubamenye. Sahabo. Bini bikira. Genda wihakanda rega ni ibyo wawe na n'ubundi ndabizi. Kanzana kandi. Ni wawe. Kanzana sho.
tuganire sha tuganire ndabizi arega mwe mufite byinshi data we nabone se muvandi ewe aka kago kararyoshe mubwire rega kararyoshe twarakeze turakitondera aka kago naho ubundi arega ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye wa muntu we dore ubumeruka kagwa mu gihe cyashize kada intoki zarashize iwa twe turakama turayenga barundi rw'umwimere nta apana urw'urukorana ndavuga ni ngomba kumanza nagera hano wawe yewe we kamaze kongera amashu urukundo gukunda umva rusumba urupfu yewe data we rusumba urupfu urukundo gukunda rusumba urupfu urupfu se koko se urukundo umva shaka nsubira ino yijya mfite umwana rero niba ari ikigoryi niba ari igicucu ndavuze ko namucuramo urebye uburyo ngukundamo inda ya mubyaye ntabwo nyizi kanza nsubira nje kureba katsubireyo kameneretse umuzigo wanje anga ndaje kangere murebe sha gerayo da akosira kanje ko gashize ubu baranyongera hari igihe atanyongera ariko se muri ndikubona irimo muri harimo inzoga oya reka nze nkwere nawe nanje nananywaka nanje reka mbe nkwereka none n'ubundi ari nijye wasanga abandozi nawe namwe kari nanje reka mbe nkwere ingingi sina kareka arega barazihorana mugabo umuvandimwe ariko mana yanjye namwakiriye rwose nibataze nawe nta kandi nsigaje pe oya rwose arega ariko se inzoga yanje igikombe cyaratobotse arega mama nkwe nyinshi cyangwa igihe wahereye niba ngiye ngiye ntabwo umenya n'uburyo rugushira ubu ntawe wamenya uburyo rugushira kajya kongera amakandisha mwakiriye ntabwo twabanye gake umva umwanya wanjye ntiwumva kanje kongera amakandi akandi rwose ongera ta rebe ko nashira icyaka wagize siki nta naho iri kugera ta iri kumva mu nda ongera mama bimenye ko ndi kumusomera ku yanyica noneho aze muvura amaheto aze kunsura muhakagwa kanje narangiza ngira umusinzi bigeze ahangaha nje nsukamo inzoga nje mu rugo gatoya usange ari kumbwira ngo nasinze ahita yinywera kazesha nje umva ngiye kumukorera ibintu we kadogo yes boss kadogo yes boss umva sha nzanira insenda 15 aho ngaho ni foke karitasi mugurira kana narangiza shaho umva muhakayoga kanje nindangiza agira umusinzi nyirambiko nsange yayinyweye kanze nkwereke sha ubundi ndani yisha nyirayo boss aki mereze insenda 15 tarangiza boss tarangiza insenda 15 ngiye umuvuna muheto umva sha ngire kuntu muhaye inzoga yanjye yanarabuze narahangiza inje ndarambika ahita ifata yimwe kanze nkwereke sha kanze nkwereke muvanyire kavuna umuheto hesha aka kantu karakosha jewe we amhera inzoga sha kanuzuze insenda zose ndazimara 15 bashaka bazana n'urundi zibe 18 sha mvuna muheto sha ngire kuntu mwakiriye mwakayoga kanje ne nagahishe kubera ari inshuti yanje nindangiza nje ndayirambika hasi ahita ifata ayifata yimwe kanze mukorogere muhereke nize ngize sha kanze nkwereke nawe ayinywe ariko ayinywa ari yanyuma menye ko gira mukoraho yo kavuna umuheto ndeba kuno gira bakiri kwanika menye agiye kushingiriza sha yawe sha kanze ngivange neza kanze nzikuremo no gucya n'ubundi gucya kagenda cyanda yacu we kanda ngenda iranda yacu gisoma ugira niyibwa uno muheto kosa karakanyuma muvandimwe naone si karakanyuma ariko nago umva sha nawe wanyweye kenshi aka nakanje none binakawe nakanje umva nakanje arega nta kutagize muvandimwe wundi mu mwanya wanjye se mbaze sha akaneko naye nsigaje ariko wanyweye nyinshi akangaka ako nanyweye cyane ugushima shima akangaka rero akangaka rukumva akangaka mvase si umuntu kumamagara nawe ugiye amamagari wagiye ukamwitaba ariko ugenda umwitabe bite na telefone hano rero
ndi kubona kanje kumwita naje genda mwita naje genda sha ariko byose ni ibyayo n'ubundi kumenywa na bose nakareka ngafate nanje ndavuga n'ubundi babazi hozemo ndavuga nti n'ubundi wibagiwe abakire bahora n'umuntu bahora n'umunaniro no kwibagirwa mbona bikoroza byagenze gutera inzoga yangire gutoka ni gikombe cyaratobotse binirikira ewe ukora zina bimeze bite bimeze bite jara ijya muri toilette urebe uko wakwigenza genda jara toilette genda ubazaho aho ngaho Kadogo Jami cyose namazi Kindi yara Inzoga sonyo Zana mazi shakado Zana mazi Zana ni cyose kinini Kiza Ubona boss shangwa panze biki Nabyo Ego shon Hoze Natasha wowe byagenze gute ko ndi kubona uri gukoropa mu kanwa byagenze gute muvandi Boss nandi kunywa amazi sinjira tanga ubundi nzoga yanyu ngatanga waje ndende yawe nikuzize basha ngira ko nungaburiye neza nurangira nkora biriya bintu sha ngo nasinze inzoga yanyu imarukaye mwakaye bakuru bati cyane hano cyane tokera mu rugo tokera mu rugo niba nakwakire tokera mu rugo toka nakwakire nurangiza nkwera ni yaje cyane ngo nangurungu ko yasinze Boss ni kungose taha nuko nagukora tanyanyanza kona